Good. Thank you muno mwiroreri witu haria hothe uri ugithina mbere na kwirorera Inooro TV. Ni twarikia kumuromura magatheti tuna Njoroge wa Githiji na rureke twingire ndereti-ini ukuria wa matura na thiini wa studio mwiroreri ni gikeno giamukira mheshimiwa Eric Mushangi Karemba mubunge wa guthurwo ni andu arunyenjes county-ini ya Embu. Ungikona kiuria kana mawoni ni ciuke namba itu SMS ni raruta wira ni 22488 tugena ndereti ino twi hamwe nigetha turanie mathina maria twina mo na kionia kingiuma nako tukuria bururi uyu witu twi hamwe amu tutikona bururi ungi tukona bururi umwe tu witagwo Kenya. Mheshimiwa Karemba geithie karucine tutieregaine. Karibu sana Inooro TV. Asante sana. Kwega muno, good to see you. Good to see you too. Negua Embu kwero atia. Embu ni kwega. Nikuo niratindire muthenya wegoro. Natindire kanithari wa Nisa wa Gitare. Na kanitha wa Mufu wa Catholic Church. Na turatindire kuna andu akwa nginya mathaa ma Kivwai. Matura ari ku gutukiarangia na andu na tugitethanagia kuria twagirire no gutethania. Neguo ni na gikeno ni gukorwa ni avaringi wana ni ndikwiriga no ni ngurumagiriria kuri uguo. Ni ngurumagiriria riria ni na time. Na ngakena muno ni undu wa wira uria muraruta guku kwa Inooro TV. Neguo wa kumenyithia andu wa Kenya uria bururi urathie. Neguo na nginya kureta ageni tatu guku tukarie na andu etu. Na nigucokeri ngatho ni gitio kiu gwetekera gukira tene ukauma runyenjes woka guku studio. Asante nundu wa gututia turite Inooro TV. Karibu sana. Good. Ni kwa horerire Embu no he hindi kwari hali ya campaign gitenekire thuo ni kora agani ni mari aingi Embu no akurathie gukivoragira generally andu a Embu matikorwa mai andu maithina ni andu mendete thayo muno except tumaundu tunini ava na varia turia rimwe tukaga lakini riu ni turageria muno kwiga andu etu na thayo tondu thayo wi vata muno tutiendete mbara. Neguo. Yes. Na hindi no turari rutharo wa December ndahetukire Embu ngithie Tharaka-Nithi ngithie Meru ngithie nginya Isiolo uguo ngithiuruka kirima ngicokera Nyeri uguo ngithiuruka kirima kiu wega na ni ndakorire kundu kurathime wa mbere kundu ndonire kwina andu mekio kundu green ithaka muno kundu kwina andu endia andu he andu ndarugamire uguo ngagura kindu kona gikeno kiri andu mena kio undu ucio kingenia muno no ni ndakionia kuria mawira mutigetie kwi murutite na kwi mutigetie gutigira mundu wa Embu ni akira mbeca muhuko. So far ugiuga atia niguo county especially ya Embu ni county opportunities nyingi muno na ni gitumi tugaga Embu is a county of opportunities, the land of opportunities. Na andu wa Embu largely makorwa mayaremi na andu wa biashara kidogo na niturageria muno kumatethia na gucenjia matura metu ni tondu uria twendaga kana uria nie ningienda ni ta mutongoria ni ku make sure that nafasi iria ni nayo na wira uria mvetwe ni natiga constituency ya Runyenje a better constituency ukira uguo na mikorereria na niguo ni turaruta wira uria wivo umwe ni ura move wega umwe na guo wina delay kidogo but ni responsibility yetu gusukuma neguo ngiariririo voro wa maendeleo maria marathie na mbere kuo thirikari ino twina ya William Ruto twina ngatho nyingi muno ni undu ni ratwakire barabara ya kuma Rukurire kuthie Kiangungi gukinya kuria Kathagere ni de ku fara yo ni de ku irakirwo twania na ni wira mwega muno urutitwo kundu kou na andu aria mayava mare roreria TV can confirm that na muthenya uyu ukite wa Friday thaa 4 cia kirako ni tukathi kuria uguo kivote ni tondu kandarathi ya gwaka barabara ya kuma Kivwe kuthie Kivote nginya Nduri ni anirirwe na process yonthe riu ni teno ndiku riu ni tugakorwa na mucemanio wa public participation nikenda twaranirie na andu wetu ma cooperate na contractor uria ukite tondu the road is awarded
tungienda kwaranira andu wetu ni tondu barabara giakwa kwina andu makire barabarari na ni gukoragwa na mai barabarari na mai riria marari lokitwa andu ni magaga mai kana ni maturaga mai ukethiriria wiro ucio nuretaga challenges kidogo uguo ni tugakorwo na mucemanio wa public participation vau kivote nikenda twaranirie na ekari akuma Karingari kuthie Makengi kuthie kivote nginya Nduri na no mende aria marambikiriria mamenye ni tugaoka twina nginya governor wa Embu na ni tugakorwo nginya twina MCAs anao ni tumetite tondu anao ni atongoria tatwe na turathondeka mucemanio ucio twi vamwe ni tondu tusaritie mbeca icio na utethio ucio andu wetu twi vamwe we are working as a team tondu ni twamenyire kuruta wira gwetu twi vamwe kwi faita gikeno kingi kinene muno ni nakio ni ta MP wa constituency ya Runyenje ni ati last week on Wednesday phase 2 ya waki wa barabara ya kuthie Kanyuambora kuma Kathageri ni anirirwe na contractors aria mangienda kuruta wira ucio mena thiko 21 up to 6th of March kukorwa maki apply na nirakena ni tondu iyo ni barabara imo very strategic na barabara iyo wona yakwa nerike constituency ya Runyenje itigukorwa ivana ni korwa a very better constituency na road networks icio ni gutuma constituency ikure muno na maunu mo makoretwo maemeriria mandu wetu miaka na miaka andu ni magietwo muno ni rukungu na ndaka kwaura uguo nirakena ngiona constituency yetu igicenjia one day at a time ta tutariria makiri hau Mheshimiwa Karemba uria Runyenjes igukura muno nondu wa barabara icio tondu ni ndaiguite ndi mwandu makiuga kana makiuria kana barabara mariaga no ti kwanyu Embu ni kungi ndaiguire kiuria kiu na ndie ndariganirwo ni mundu ucio woririe kiuria kiu andu gukura muno atia niki gikuhinguka Runyenjes nondu wa bara ici andu wetu lanjile makorogwa mayarimi na ni avuria biashara nie na nona kundu kuria gutai barabara uria andu magiikaga magikinya indo cia thokori na makivura biashara iria cingi mavuraga kidogo na nginya movement ya andu njira ino ciina impact nene muno economically ni tondu taru andu akivote ku nirariria ku tugakorwa na mucemanio Friday thoko yao iria magendaga Embu town na magendaga Embu town gwe kurasa gukira Runyenje ni undu wa njira but njira ino rutura makira irathie thiete towards Runyenje town I am sure 100% njira yo twamikira rami andu onthe akivuti na Makengi kundu kuria makagendaga thokori na kuthi kwendia indo ciao makagendaga town ya Runyenje na iyo ni gukorwa ina impact nene muno thiini wa town area yetu ya Runyenje uguo riu riria njira ira converge ni tondu taru riria tutaye yakire njira ya kuma Kianja koma kuthie Kanja kuthie Ugweri town yetu ya Runyenje ya nini but riria njira yo yakirwe town yetu ikina open up na andu aria mathiete Runyenje ni monete town yetu ni irakura ni tondu as we speak ni turagire riu office ya Kenya Power na andu wetu maturite mathiete Embu town kugira services cia Kenya Power secondly ginya bangi ya KCB ekuo andu a KCB ru ni marambirire ni magia nyomba town ya Runyenje no kona bangi igioka town fulani bangi ta ya KCB umenye ni maramenya riu bandu avaru kundu vekara andu ni magia kindu na andu acio ni maroneka mena potential uguo tue nie ni ta mutongoria wa andu wa Runyenje ni kuvaririria andu akwa for opportunities ta icio nikenda tukiririe town iyo yetu good directoria nigetha andu a Mheshimiwa Karemba magucokie he maundu wa merire andu aya Runyenjes nigetha metikire guguthurana kiama kia UDA he kindu merirwo ni mutongoria wa UDA President William Ruto na ne mamuthurire na kura nyingi githurano ni kia mwaka uyu ungi ugitua kwihe percentage ya maria muhingeirie andu na maria mutamahingeirie ungihe cigana tondu ni maingi mwamerire
so far ni ningiuga so far so good. Okay. Ndauga so far so good niki ni tondu twathiire Runyenje tugi promise andu ni tugaka barabara ya kuma Rukurire nginya Kathageri, which is complete. Okay. Which is complete. Twerira andu ni tugaka barabara ya kuma Kivwe kuthie Kivuti nginya Nduri. Twina mucemanio Friday tondu contractor ni arauka gwaka barabara yo. Twamerire ni tugaka barabara ya kuma Kathageri kuthie Kanyuambora na no wegwa ni manirire. So ni ugakumburia how we are rating. Ningiuga we are rating very well at above 75%, and we still they know promises iria tweranire ni tondu ni tweranire ciraniro ngurani tofauti na tura work towards gukinyaniria cionekisio ni tondu mwaka ucio motigarite na mieri kiasi. Still no time cia kuruta wira uria wivo na ni nireciria by next year twathi campaign ire nie scorecard ninganira methari nikenda andu mamechambue na mambire wira ucio vana atia. Neguo thengio muno ndakuria kire kiu nigetha hota gukuria kiuria kiondo ndiraiguire wario ni speaker wa bunge ya bururi Mheshimiwa Moses Wetangula ari kuria gugwitwo Naivasha hindi atongoria muracemanitie kuo tondu kuratwikire 56% ya bunge matigacoka na ndikana 44% no yagacoka 56 ate matigacoka ndikwenda kuga no gacoka no tagacoka ari na inyo cio gaida hete ugi wa kumenya no gathuro no tagathurwo we ungeiga 56 kana 44 riria speaker augire uguo nie ndinagia wasiwasi nie ni mundu wa Ngai na nie ni mbise uria nginya mandiko maugaga nginya ni twiragwo uvoro wa njira iria mbarie iria njeke mandikori twerwa 56% ya bunge ni makenuka undu ucio nie ndungimbikira wasiwasi tondu nirona makiaria uvoro wa 56% ya aria makwenuka nie nirona uvoro wa 44% ya aria matakainuka aria magacoka bunge 44% is a ni percentage nene muno ya komisi no atanuthu alafu nie ni mbise wiro ria niraruta na niniretekia cieko ciakwa na wiro ria niraruta ni uka nyuma vuva kana ni uka numiriria uguo riu nie ndie na wasiwasi ni thiini wa 44% na 44 ana ingi 10% ya bunge ria magacoka bado ningi na mwivoko ni tondu nie ni mbise wiro ria niraruta na nini vokete ati Ngai ni agututethia. Haya, good. Warora ri siasa ici ciekuo goko kirimaine goko Mount Kenya gokana ta kuna Mount Kenya East, Mount Kenya West, kuna andu marari uhoro wa one term, kuna andu marari uhoro wa two term, kuna andu maruga mena goko kwe maruga mena kwe tondu kirima giki gitiraria na mugambo umwe Mheshimiwa Karemba miario no ekuo hihi ni ga affect maumira amana kuria kana no ni ka affect ni tondu riu ni vindi alliances ira take shape although twina quite some time twina thai tigarite ni vindi riu alliances ira take shape asio marari ovoro wa one term marari ovoro wa kwinukia president uria wivo na aria nao marari ovoro wa two term marari ovoro wa continuity na siasa ikoragwa a game of interests na ndiana senjia na ndikuona egega senjia. It is a game of interests andu maragi ovoro wa siasa makenda kumenya nindio kivo kiao utariu ni murona uria kuvana bururire ni undu wa siasa cia ODM siasa cia UDA cia mairia ciingi ciekuo cia siasa maundu ma muthemba ucio ni nirona Mount Kenya region of course siasa ni ga take roots kulingana na uria andu riu marathie makialainaga na makuria interest ciao ire neguo. Yes, we one term kana we two term nie ni mutongoria wa andu wa constituency ya Runyenje na ni muthure riu miaka kenda ni na
advantage nene muno Negua. ya kwerewa nindwi andu akwa marenda na agakorwa two term iramaanisha gukorwo gisupporta thirikari nie ni nyitirite thirikari ya William Ruto ni tondu ni nirenda cioneki cia andu akwa ikinyanire ni niramenya ngakuga ati ni nira supporta for example William Ruto kwi andu mangioria nira support William Ruto niki nira support ni tondu na iku mbunge yo iravetukire na kwa ina thirikari ya iku thirikari no ya William Ruto ni tulirikanite na njira nene muno na iku na ngiona maundu mamwe maria twaturaga tugitia na tukiriragiria tukigia challenges cia kumakinyira but they no thirikari ya William Ruto ni mwonu tukienda tugikinyanirua iroto cietu twitandu wa constituency ya Runyenje ni tondu ni mumbunge wa Runyenje na ndi mumbunge wa constituency ingi uguo thirikari ya William Ruto for instance ni tondu taru mirandi yo naririria voguo andu wa Runyenje maturite mathuranite kuma 1963 na kwa ina thirikari ya Kenyatta, thirikari ya Moi, thirikari ya Kibaki, thirikari ya Uhuru Kenyatta andu akwa mae wakuo na ni mari vagogoti na magisupportaga thirikari but ni mwonu president yo twenake akiroria interest cietu in a very special way na ngakena na andu amwe mararigwa aroreti atia constituency ya Runyenje one tatwire hau constituency ya Runyenje ni constituency imwe ya iria CPS aire two principal secretaries oriko oriko hi Mary Muthoni ni PS kwake ni Mbirore Dr. Esther Moria PS wa TVET Muthoni ti wa Kirinyaga wa Kirinyaga lakini gwake ko gwikwa ngate Mbirore na Mbirore kagwe kwao ngate Runyenje negio yes na ke Moria ni wa Kigumo kuni kwa umete na constituency ya Runyenje ina nginya ambassador wa Morocco aumete kwanyu aumete mukuri apart from that kuina officers engi thirikari ya William Ruto itovete including chairman of Parastatus chairman wa NSSF ni wa kuma Embu chairman wa Kenya wa NSSF tawa Kariuki ni wa kuma Embu chairman wa Kenya Dairy Board wa Genesio Mugo ni wa kuma Embu chairman wa NEMA ni wa kuma Embu kwa Emilio Mugo chairman wa TSC aumete Embu kwa Justin Muturi commissioner wa AFA kwa PK Muthathai aumete wa Embu wa kuma Embu the most recently nominated chairman wa warehousing kwa Mukundi anate muthiri kiumia kimwe kuma aga nominated commissioner wa IPOA kwa Mushiri no kuma Embu uguo na appointment ino cionthe anande ndakwariru uvoro andu aria mai mwena wa mbere tondu kwina o engi muno nao maiku na Embu na mbere ni county imwe so appointments icio cionthe itiratuonia president yuthurite andu a Embu tondu korwe kae na issues natwe dangituvete cio cionthe but most recently constituency yakwa ya Runyenje thina wa mai muno kwi andu amwe monaga mai ma kunywa ana kuyo mai nginya ma kurima but kwi andu engi muno matai mai ma kunywa thirikari ino twina yo ino ya William Ruto ya tuva 1.2 billion kuvitukira mbeca cia World Bank na yanirira kandarathi ya gukinyiria constituency ya Runyenje mai na project iretwa Runyenje's Water Project uguo project yo ni gutigirira andu aria bado matai na mai ni magia mai makunywa ni tondu still kuguo nire gwikwega muno kundu kwina green kwina andu bado matonaga mai na ni turarikanire na Her Excellency the Governor ni tukuthondeka misemanio especially they know pockets iria itai na mai na kuria mena ya Ogweri na kuria mena ya Karurumo
Kathanjuri Kiangungi kwina kundu kwingi muno andu etu makoragwo matai na mai reliable ma kunywa na tutivatie gukorwa tukiaria uvoro wa andu gukorwa matai na mai yet basic right mai vakuvingi na mutitu. Good. Riure mwashimi wa Kareba he mundu anyandikira message haha nikyo kuonaga ngirora haha hindi yo ugutaragiria au ngiguthikagiriria ajira nguria atiriri yes kwina andu anene moimete Runyenjes no muikari wa Runyenjes we mwenyewe ri ateithikite atia na iteici andu aya maikarire mahetwo ni thirikari ya President William Ruto andu a Runyenjes no wagweta PS yeri ambassador na andu anene we andu mekugweteka no mundu wa Runyenjes ri maitu uria wi hari ari mwanake uria wi hari na baba uria wi hari ari arateithika atia na iteici munene. Kiuria kiu ni kiega muno andu matethekaga atiriri yes wira uyu tukoragwa tuvetwe wa gukorwa twi atongoria andu ti andu onthe mamenyaga wira uyu turutaga atia naguo na ni tuvataraga andu engi a kurutithania wira nao thiini wa thirikari wayo uguo riria wina andu muramenyana nao still wira no uvuthaga muno na wira ucio andu matuvecaga wa kumatungatira andu aciru nio maukaga magatutethia nundu tariu PSs acio niraririria makoragwo mai andu very strategic riria twakua project iri either na korote align ministry ya PS ucio PSs acio ni matutethagia muno gukinyira thia colleagues thiini wa ministry ino ciengi tugatetheka na projects cietu ikamove okay andu amwe monaga tako tu opportunities icio cia andu acio kiumbe na tako itai impact si impact nene muno ni tondu wananginya when it comes to opportunities iria ciumagira ni tukoragwo twina information tondu no atwage information kutie undu mucokuta ni mutongoria wa andu wa constituency ya Runyenje na ndie na information yuria thirikari irathi na mbere kana maundu marathi na mbere kana andu manduma thirikari ndie na kundu gwa kugia information iria andu akwa maravatara uguo kwi andu monaga positions icio tako cie positions tu cia ku benefit ya cio andu mavetwo irocio but ni makorwa me strategic partners thiini wa ukuria na uruti wa wira koguo ri riri muri tambunga mwahitukia budget yanyu ri mwahitukia nginya kigina ta KNGCDF ri ni hafataraga wita mweshimiwa kuruta kawira kangi na hau gagutindika tokwitukia kuria bunge he wira ungi murutaga wira wa mwananchi ni kuga atiriri ni turenda barabara but mbere ya barabara yukite kana thitima for example mweshimiwa guku gwetu gutie na thitima na mwananchi anarikia kuthura mutongoria yake na mwira gutie na thitima wira ucio wingi guonthe ukorogwa we wa mutongoria riu kuthie ofisi ino na area ingi niyo ingi na ukorogwa we wira munene ni tondu wambagia budgeting first of all kilobe for budget wave wa budget ukirumiriria implementation na wira mwingi muno wa thirikari no kuamaga ni undu wa wagi wa mbeca kana ni undu wa andu agondereru wira ri kana na rimwe tukavewa contractor mataravota wira ni tondu we wacaria resources wita mumbunge wetu we wa gucaria contractor ni thirikari na ministry ikicaria contractors wira no kuamaga riu andu aria majamuraga wira ucio ni andu aria uramenyana nao na aria marakuvagitio uguo riu the more you know people kana wore urathi ukimenyaga andu uguo niguo wira uvuthaga uguo riu ni gitumi tuvataraga andu aya na ni ana ngakurua ana ningienda tugi andu engi makiria makorogo mai thirikari rio nikenda matutethagie ni tondu wira wetu no uvuthe makiria good hau ni hega na thengi mweshimwa Kareba ta tucorere bicha ukoragwo committee ya public participation ngorogwa ni chairman wa committee ya public participation chairman wa committee na ni committee ya bata muno ni tuguka uhoro-ini wigi watho tondu ni kurigithagia no wagirwo korwo agithie public participation tuguka hau the public participation public petitions public petitions sorry petitions. Public petitions mateta ma muingi yes mateta na makaya ma muingi tatucorere bicha ya riri
twina mwiroreri to Warunyenjes mwiroreri wothe uratwirorera thiini wa bururi wa Kenya what it takes nigetha kugia na barabara ya rami taru barabara ta icio murauga muko twara mwakete Runyenjes irahingũrirwo nene onge mugakorwo mukihingũra Friday ta chorera mwiroreri na nie bicha to understand tondu tugaga tuhandaga barabara marigo kugeno barabara no marima mweshimiwa ne athire guko na ndokaga ta twire tu please kama unwamboria kiuria very important na tondu na nathie thiini wa studio nyingi muno dia na urua kiuria take that's a very important question. Thank you. Bururi wa Kenya uria siasa cia Kenya ikoragwo ivana itukoragwo ivana ta siasa cia nthi America na Australia na iria ciathire na mbere tene. Siasa cia Kenya ikoragwo ivangitwe na misingi ya affiliations cia siasa hivi kwamba nikenda ugie for example a strategic project nuvataraga kindu twitaga na kithungu political goodwill. Political goodwill ni kuga thirikari iria ikuo iria ina control of resources ingi kuva attention kana ingi kuva gutu ikina undu ucio urauga no agiriro ni kuvingirua ni vesaga undu ucio priority uguru wave wa priority ukithie mbunge ukirumiriria make sure the budget taru tuthiete process ya budget ya mwaka uria ukite nikenda ugie resources cia gwaka barabara mwaka uria ukite ndungithie mweri wa 10 kana wa June barabara iria gakwa next year egofagwo uramivanga from the month of March tondu nirio thiini wa mbunge gukaga tabled kindu gitagwa budget policy statement iyo yereithagia kuria thirikari ikavira mbeca uguo akorwa ndurere ore maundu marathie mbere ndukamenya thirikari evirite mbia ku haya alafu toma from the budget budget making statement budget policy statement riu estimates cia tabled thiini wa mbunge wa kamiti ya mbunge iria ciitagwa department ikina thie ku discuss budget ciao riu wewe mumbunge uria uramenya uria urenda no nginya ugwimane na kamiti iria ina budget ya project iria urenda akorwo urenda barabara uthie gwi kamiti ya barabara akorwo ni cukuru uthie kamiti akorwo ni thitima uthie kwa energy ugwira waku ni gutura ugwimanaga na kamiti yo and finally kamiti icio igenda go converge at the budget committee uguo mumbunge no nginya wekare ugitrakaga alafu muthenya uria budget yo igaoka riu yage tabled thiini wa mbunge no nginya ukorwo wivo nikenda ugitire indo ciaku na wira ucio uraruta tukwaragiria uvoro wake and especially PS na no vatiru kumenya na leo yakinya kwi barabara kwi njira cia Kenha cia Kera na cia Kura no nginya menye njira yaku iku akorwa ni ya Kera umenye no nginya wikare vakuvi muno na director general wa Kura no nginya ona thimu yaku akamenya ni MP wa Runyenje uravura na actually kwa votekeka ona thimu yaku akamenya urenda kuvura niki uguo no nginya wikare ukigendaga office icio cia thirikari na icio office cia thirikari itikoragwa cia mana ikoragwa kwina wira urutagwa kuo uguo gakorwo wi mumbunge na uthuritwe ni andu na ndungithi ofisiri ya thirikari ndungithi gwe PS kana kwe minister kura enjoy andu waku no makorwo matakumenya lakini kura ma enjoy ndure madere okamatwarira ndukavata kumatwarira na ni ta MP wa Runyenje ndingienda gukenua muno ni miaka iria ngukorwa ni MP ta uria ngatiga constituency yakwa ivana ni tondu taru Jesu wira uria arutire guku guonthe tutura tukumagia arutire within 3 years neguo miaka 3
na tutianariganirwa ni miaka 2000 methiru ndo matie mariganirwo 3 wira mwega wa miaka 3 ni ndionaga bata wa gukorwo wi mutongoria for very many years alafu there is nothing to show for those years nego utongoria utari na impact. Yes, thank you. But bitikiria tu mbere ya tu mete vau gwada tuthie break. Okay, bari tu kaundu gakonie thitima ni tondu andu akwa ni njukumite project cia thitima muno na project icio ni irangi wega. Thank you. Kenya ndike atwacokereria tukwerera hau ha project cia thitima na thank you muno mwashimiwa Mucangi Karemba kuma Runyenjes muroreri ndugathi haraihu ne turacokereria turaria uhoro wa ukuria wa matura titagoko kumago. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Nyitanira na Ses the Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles, Mwega Garo, rekereria vibes. Riu ni wakena, were unaona kiri orendaga. Mibango ĩrĩa yothe ũbangaga ya kũnjiga kũraihu na ville ti hĩndĩ ciothe ĩrĩkinyanagira. Aragũthũkĩria mũtũrĩre. Ĩno nĩ nyoka ĩ haha. Na mundu ndabatiĩ kũhe nyoka irio, no abatiĩ amĩũrage. Kũria rĩu wake we mũrĩu. Nĩ ũrĩ mũrĩko ũcio wa ũraria? Ville acenjetie. Kuna ũratara thondeka gũkũ. Na andũ tũtarĩ a kĩrathi. Mũriũ wa ngũkũ. No yatuĩkĩte wa itũra igima. Andũ aingĩ magwetanagia wathe na kuremwo ni gwika maundu. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni kutengwa. No riria ndaikara thi na aria mari na wathe makandirikania maundu maiganona. Ndigimetikitie kuonja ni maguru na moko. No gonjira ko ni murumu no ri wa meciria. Wiruteri, kugiginyana na kwaga gukua ngoro ona manyururio kana kumenwo. Kwina kungi ungitwara mwana na matiramwelewa matirakorwo patient nake makimutri. Undu uyu utumaga nyende kumahe gutu makeiturura makionia andu ati wathe ti kwiremwo. Nie ne hinguraga wira ngahingura branch netho te guteithia andu to ni ndi munini ndiateithagio. Nyitanira na nie Karo Kinyugo Mwaura o muthenya wa Aramithi thaa 4 cia utuku tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwiremwo. Good, thank you muno. Tugithie na mbere na nderetiro cine rwega andu ngi muno maratwirorera. Kama wa Ebu ni akena ni tondu wa ciũria iria turorania na mweshimiwa ona macokio maria turacokia. Gwenda tucokerere Mucima Karemba uhoro wigie thitima haria ndagutineria niki murano horo wa thitima kwanyu Runyenjes kwanyu county. Runyenjes constituency andu aria matai na thitima agakorwo kwina undu metererete na njira nene ni gwakanirwa thitima ciao na ningienda kumemenyithia ati wira wetu wa thitima no turausukuma muno. Currently twina projects ongoing kadhaa including project ya Gaitutu power project, Nguruka power project, Kirenyi power project
na muthenya wegoro project igiri kuria Kianjuki Gaturi North project ya Gituri na ya Kathugu ikenge ni iraokire goro ikenge gana ria 15 na nitu rori ne gerire cienge alafu kiumia wa giki bado nitu kuleta polls cia project ya Makoria kuria Kivuti but also kwina cienge nacio ithiete kwambiriria including project ya Ndore Kateguru mwana wa Kathanjuri alafu still project ya Kamisa electricity project na cienge cie muvango ri wa kwambiriria ta Gicuki Kirangano kuria ugo Kimbu mwana wa Gitare tuna project kadhaa na contractor akoretwo ena delay kidogo lakini no ragire materials cia rendaga ugwa ndo wakwa mutigakorwo na wasiwasi constituency ya Runyenje turenda twakanie matura monthe na misi yonthe yume Ndumari nikenda tukiuga tukinye na vauka pere yo constituency ikoro ya different constituency. Aya good ni wakaga mwashima tondu ni wagweta stima za Kebu village Getare sublocation tondu kiruo kinige koretio zilipotelea wapi ati kazi ni kuambiwa tujaze form. Hiyo ndiyo kazi tunashinda kufanya. Kama uambia Karemba watu wa Kembu village wanasikia kama wamekosewa. Ndeto yo ya gwesuria form ni wega menyithie mundu guonthe ukoragwa Ndumari process ya wira yambagia na gwesuria form alafu riu tukinathie design tukinathie riu implementation na gutie project ya thitima twambagiriria andu makarega kwirwa mesorie form uguo andu nimonaga tako ingi merwa mesorie form umuthi thitima igaoka rucio apana kwina process ingire riu tukwaragiriria kwina steps kadhaa nyingi muno iromagirirwa lakini andu manerwa mesorie form bau nivori wira wa thitima wambagiriria nginya rira igakana. Haya good mweshimo tereka tucoka hari process ni twa ikarathe ni twa tukia budget tauga Kebu Getare village ni megukira thitima na te Kembu ni Kimbu Kimbu Kembu ni kindu kingi tauga bara ni tugwaka undu cio ndungikeka tondu ni twakihitukia no ginya ofuatwo no ginya mweshimo kwa mwana wa thirikari ni itatwira hau athia wira wa mumbunge ukorogwa we representation oversight na legislation ni kuthondeka watho na representation ku represent yandu kuwakilisha andu lakini kwina wira ukorogwa very important wa oversight na vau ni voru turumagiriria budget iria twavitukirie tondu andu acio uguo a ministry matirutaga wira mai amone agondereru na makoragwo mena pressure makoragwo makigusanirua Kenya yonthe ni tondu Kenya ikoragwo ina PS umwe wa energy uguo agusanagirua kundu kuonthe turumagiriria projects icio nginya implementation ni kenda tutigirire ni ciaga implemented ni tondu ucio ni wira wetu wa oversight but also Kamau ningwenda umenye uvoro wa kindu gitagwa supplementary budget after main budget nigukaga supplementary budget cienge igiri supplementary ni kuga atirikari ni ona riu mwaka ngiete kuthira ikina kuroria besha iria cia gutumika ni itumika atia kana iria itairo mikuniri na riu akora kindu gikoragwa ki important kwi mumbunge wa guonthe ni supplementary budget 1 yukaga tuthiete kurikia term financial year na yukaga kuruta mbesha wanegwa supplementary budget 1 yao kwa kuruta mbia guku evire ku kwingi uguo kwina mbesha ingi korwo cia vitukirwe thiini wa main budget alafu cio kirutwe thiini wa supplementary budget nigitumi mumbunge afati gukorwo very alert egwa supplementary budget ukathi kuroria ni ndu kirarutwa mbesha irarutwa ku ikivira gwako tondu no irutwa cia project yaku itawarwa kungi yes riu kiu nikio gitumaga twikare baguwe watukiriraga indo cietu kurira korangira thengio muno wa mwisho tukirikia tuna ndeka ta 5 mweshimiwa goko kirima nekumete deputy president kuma ria twathuranire 2022 wa mbere ni Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua mutongoria wa DCP wa kere ni Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki munini wa mutongoria wa UDA uria niwe deputy president undu cio
kwaria mandaro message iria ciukaga no atumire andu magayukane kwe mafuataga kindiki kwe mafuataga Rigathi wa Gachagua kuria giti giki nakio ni kire andu ni andu ndiraigwa ODM makauga ni kimwe keite iria meko makinegotiate professor ni waku maguko kirimaini ni neighbor yako anyu ni juga keria ruthiomi ro turaria maoni maku ni mariko riu kuragire conversation ya giti kia deputy president riu nirio andu maramenyire asa kiu giti ni very important ya fata na mundu ndamenyaga bata wa kindu kiria agwete nginya riria kindu kiu gikauma njarari ciaku neguo giti tue tutiae na control ya relationship ya president na uria wae munini wake ni tondu nike wa muthurite na riria mavitanirie niyo mavitanirie no ru tondu president no agire deputy wingi na kina korani deputy umete kirimari na ni important ngi na ni wega ni uramenya ucio professor Kithure Kindiki akoragwo wae neighbor wa constituency ya Runyenje na ai senator wa Thakanithi neighbors cietu na thiini wa ukinyaniria wa project ino naririria cia constituency yakwa na cia constituency ciengi ya mwena ucio wa Kirima no tethie strategically monitor nike the second senior most politician uria wi thirikari ri uguo riu kiugite riria kirendekana na kupisu tadua na nginya Joho ni regwire twara kienda kia deputy president ni kirendekana ni kiama kia ODM still tue tugenda kiugite kia deputy president gitikame thiini wa region ya Mount Kenya ni tondu kina bata gwetwe na ni kiratutethia riu mivango yo ya gukiererekia ni support ni tondu kaba kina ku gwetu gukira tuthiete gucaria deputy president Kisumu na kuria kwing no nigetha akwenda hinyari nigetha kwa mugambo no tuharia aragicamania na aria ndiri egubatara ki kuma kuri umite afatara athie na mbere na kwaria andu a Kirima kuria aumite na tondu aumite Kirima giki gietu arie na andu onthe na megwithie na more importantly andu megusaga mundu na metikagira mundu makionaga utethio uria aratethia andu ao naguo uguo riu ni tue turaruta wira wandu ni turathi tukimwiraga atutethererie na tugakeneria age nafasi ya gututhikiria na gututethereria ni tondu mundu akagirwa nyumba na miti ria atuite uguo riu na gutua miti gwake ni ku make sure aspirations cia andu a Kirima ni cia kinyanira nikenda andu matikone takoma exposed takoma taina mundu ungi matethia yes andu a Kirima mena itemi yes yes ni tondu acio niyo maugaga deputy president dangikorwa ketike wina vinya ni andu mai na vinya uguo riu angitethia andu ni makona atethia andu ni makona arungama na andu ake andu ni makona no arungama na andu ake na ni makarungama nake uguo riu turamwira wanagitungataga bururi wa Kenya wanagitethagiriria president atetheria president akimikaga sure nao andu ake ni matetheka akainukia nyama ya mondo yes muthuri na inukagia nyama ya mondo ikirago haya kainukirio riri kuria mucii tukirikia mwecimu akareba wa muico muri tatongoria ri muri tateti ri he mathina mugeragira yes mengi muno ni tuonaga mathina mengi muno no ni tu ngai no tuvesaga vinya wa gutoria mathina mau na thina umwe uria tukoragwo atwi naguo ni ati ni gukoragwo kwina pressure nene muno ya maundu andu makienda maendeleo kila pahali taru andu mangienda thitima ciikirwe kundu kuonthe at the same time mangienda barabara cionthe itikagie thina mangienda aria onthe mataina wira mone wira at the same time ugu tu challenge ni undu wa resources gukora iteganite alafu mundu wanthe ni ukora wae impatient muno and especially andu wa Kenya nginya matukuri mama turi andu makora mai quite impatient uguo ni tuvoya ngai atutethie na no tutethagia ngai nikio tutethagia ni tondu ni ngai wa gwitire ni ngai wa mbetire wira rio wa gutungata andu riu no mvesaga vinya wa kuumiriria na kuthie rugendo rwa gutongoria andu ni tondu uro turutaga ti andu onthe mangi vota kuruta ni undu wi mathina na mundu no rumagwa muno mundu no sambagua mundu no igagirirwa ingenyo lakini ukeva vinya no kamenya ati tondu ngai nike wa kuvere wira ukauruta watoria mbuku ya Kolosai yugaga Kolosai 3 muvari wa 23 na riria mukuruta wira rutagai wira
tari ngai murarutira wira thengio wa mwisho na ukiugaga uhoro Mheshimiwa Karemba we mukanitha ona kiremba ni kiroiga na wateti moneka mari andu a maheni riwe ni henanagia ni ndivenanagia tondu mandiko matwira thiini wa mbuku ya thimo kwi maundu mugwanja maria ngai athwire na vai maundu mau mugwanja ngai athwire undu umwe ni karimi kana rurimi ruria rwaragia maundu ma maveni uguo nie ningeragia muno ni rutanagiria muno kwira andu maundu mama undu uria utayuvuteka nie ndie komitaga nie mbiraga andu o niguo nguvota na ninamenyire thiri ya wira uturutaga andu mange kumenya waragio voro wa ma ni makwivokaga na mundu ndakoragwa na mirigo mingi ngorori yake na meciria ari na andu ni makwendaga muno na urata wenyu nao ni uturaga ni tondu ni mamenyaga anataru ungiuka umbire mbike undu ngwire timbota no wegwe na inda gikeo lakini twekaranga at least no gakena ni tondu ni nakwirire ovoro wa ma ungivenia mundu ni undu usoke baadaye maveni mau moneke mundu ucio ni akumenaga muno uguo riu nie ni mbaragio voro wa ma na ni mendete guo ni tondu anangisaragio thamaki wa guku nthi kwi uthamaki wingi ukoragwo ina bata gukira wa guku guo nthi asante thenge Mheshimiwa wa coka runyanjira tukumagethia muno ni makethia muno neguo thengio tuma na Mheshimiwa Eric Muchagi Karemba na ni wega mbuge na ni wega mbere andu akwa mbura kuratwika ni yukatene rimai migunda yenyu kuratwika mbura ni yukatene andu akwa ni msimu ya rimi mutigakorerwe mbura mutayarimu aya thengio ni mwakigwa andu arunyanjira ritana ria Mheshimiwa wanyu Karemba tugukinya hau nigetha njore kwa githiji maigire na Jen Kirothi magitutara uhoro wigie maundu ma kemucie kuramata mucie jitao kama gwaka ngethe na titaguko kumago